labe siwafuna khona ukuthi la ku-Good Friday yini lesiphetha ngayo, siphetha ngokuthi uvukile yini lamuhla Jesu Kristu. Ikhuluma kahle le Bible ithi kepha ekupheleni kwesabatha, mhlawumbe isabatha beyizolo noma bengalesihlanu, but lamuhla ekupheleni kwesabatha. Amen bazalwane. Ekuqaleni kweviki uMaria Magdalena. Amen bazalwane. Amen. Ngisekhona bazalwane. Amen. Uthu athi beka okwaba khona ukuzamazama komhlaba. Wazamazama umhlaba. Wazamazama umhlaba sizathu wakubethela inkosi yamakhosi esiphambanweni. Akekho lo ngazwanga ukuthi namhla bethelwe ufile wafela mina nawe esiphambanweni. Amen bazalwane. Amen. Ophinde ngifundele number 3. Bazalwane, bese kungikhaya usingalali. Kunjengonyaka. Ningalala bazalwane. Ukubonakala kwakunjengani njengonyazi. Nizilamela ngobhala yini bazalwane. Mina ngazi ukuthi leki kuthiwa yini isithwathwa. Lena sasimhlophe siseqwa njengale ndwangu leyakade iphethwe kuyiwa kuphi ethuneni kuyobona abantu inkosi uMagadalena. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ophinde uthathele number 4. Kepha abantu Abalindi bathuthumela nokuyesaba. Amen bazalwane. Amen. Njengathi basilindele la. Khona sikulindele esisizakuzwa noma lesisakubona. Amen bazalwane. Amen. Lalela. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Kakho lapho ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho ebekele khona. Seyicedile manje njani ngosemsimbusise. Ithi la libizanini nizobona la belele khona. Kusho kulabo mama, kulabakhokheli abeze bazobona la kadelele khona. Sithi masihlazene abafundisi la ngehla sathi hayi ngcono senze kanje ngathi le nkulumo hayi no hayi asibone enyakeli unkosi masesiphe kuphini ngosemsimbusise. But manje yazi kahle ukuthi sifanele ukwenza njani bazalwane. Siyombona niyombona lapho khokhe bayombona la kadelele khona inkosi emsimbusise. But ngeke ngisaphumela